loan na kogi culture amagi na amagi chanabi amagi road map am oiribani lambi ta ibani hariba lambi asina kogi ma culture atubu represent toriba music adu karama maike degi lakpano aduga karama maike rom da chatlebi ge haibasi hariba language asina takpangami haibagi wapam haina balai mayam kromzari don imbiribasi impact news ne rajrong thongbam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butaram okchari ngarang February ki tarik kunma thoi malem gi mamalon gi numit international mother language day ngarang gi numit oikhre adu hariba numit se manipur da su yamna pak san na tongan tongan mafum singda mamalon gi numit haidana palan tongna ki adubu hariba numit asina lakpada koina अखोइन सिजनरीबा इमालोन सिदा करम मखल की मोंग दे यंगदगे इमालोन सि कैम करम स्टेज ता लेरिबगे अदुगा अखोइ करम माइके द संगशन लेबगे हाबिसि मतंग दरिंग असि खनने नुगे दम तंग असि इंपैक्ट न्यूज़ के स्टूडियो लिंक्स इन लेबिरबसि जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनोंग हुतना मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स की प्रोफेसर ओबिरिबा को योजा चुंखाम जशवंत सिंह ने हम नतन ओजा जशवंत बुतराम नोकचेरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग आल्सो जॉइनिंग अस political analyst oja lehau thabam sarachandrani oja sarat putram nokcheri welcome to the show appreciate your joining too also joining us GP Women's College ki oja oibiriba assistant professor oja Dr. W Romesni oja Romes putram nokcheri welcome to the show appreciate your joining adu oja Romes se ko research forum Manipur haiba ko reform haina su khanari organization se ki founder members obiribani welcome to the show appreciate your joining ado oja han ba question ji open ne to boy oja jasoban dagi matang dum toast tok jara se dum jare oja dagi dum lakcharage oja ngarang pangthoki ba ko international mother language day malem gi mamalon gi numisi gi wahan thok yengbu matam da manipur se koi 1992 da ko gi manipuri language ha batare manipur oina di lingua franca or manipur da tongan ba dialect language mayam lai adu ba koi mayam se amaga phauno ne ge da mukta common language lingua franca se manipuri na budi oiri adu 1992 da yamna awaba movement hadi yamna khongjang changjalba matungda akoigi 8th schedule the constitution ki chanbang amle hojik 22 languages lere 8th schedule da adubu ngasi boru chahi kunmari sore ko 8th schedule challaba se after 24 years chahi kunmari gi matungda manipuri language hariba lingua franca of the state se gi status marai bakse natraga hojik on the status se karino ro marai baksna karam mongda lere habi jana kitang ta koi 1992 da august da phange adagi koi 8th schedule da challe 8th schedule da challaba matungda manipuri loan gi oiba simak leire haiba magi phimam amata leite aduga hauji khara nau bai ga da chahi ahum mari muk suram madra koi gi state government na manipuri literature gi da award piba hogre ado hana piram badagi paisa ki amount yam hengatli se 1 lakh pibadi ki 2 lakh yoba ada hantan 3 yoba simadi leire aduga masimak na oiraga manipuri gi oiba manipuri language gi oiba haiba tare ko mase language haiba sidi planning ama tawdragadi mai chakhotba natraga somda chatkadobuni haibagi mawong ama aikoi da uba phangde aduga language planning haiba se masi leiriba aikoi gi manipur da leiriba che lon che kunthra humdoi su haiba including manipuri yauragadi kunthra humdoi mari yaudorimni haiba sidai sida manipuri lon da natana atopa कोई अपिक फुरुप की ममा लोन सिंसिसु सखत मिनाबा दरकार ओय अमा खतमक डोमिनेंट ओरिबा मेजॉरिटी ओरिबा मणिपुरी ना मागा सखत खरगा मागी लेहौरिबा मागी सिस्टर्स हाइगद्रा डॉटर्स हाइगद्रा सिगुंबा सिंगसे मसी लेहौबा यादे अदुना मखोइसु पुन्ना सखत मिनाबा ताई अदुगा लेरिबा पोटि करिनोइदा मणिपुरी हैबसिना अखोगी स्टेट सिगिदी कोई लिंक लैंग्वेज कोइना लिंगुआ फ्रांका हाइना हाइरिनेबा अदु ओइतारगदी मागिसु हेना सखत हनबगी पांडम थंबा अदुगा मसी स्टेट सरकार ना मसीगुंबा करिगुंबा खरा मागी प्लानिंग हारिसे मसी तौबा म दरकार ओय नत्रगति लैंग्वेज की डायरेक्शन से कदोम द चलिनो कमाइन तौरिनो हाइबसी अकोन उबो फंगवा कदोम द चलिबनो कमाइ तौरिनो हाइबगी क्लैरिटी से उबो फंगवा हाइबनी अदुगा उदान ताकि बता लैंग्वेज प्लानिंग से यामरु ओय not only for Manipuri atop koi Manipur da leriba tongan ba language macha mayam sisu chakhon nabge da makta planning ama mathok tai aduga Manipuri language na ai oja sartalak chage koi 1992 da August ki tarikh konda Indian constitution ki 8th schedule da chan khram matung after 21 years koi 2013 da koi Manipur ko na directorate ama hang hai directorate of language planning and implementation hoji bauki chahi homuk sore ha riba directorate na ningthi na
language sibu chakhan ba not only Manipuri khata na Manipuri tonga tonga language sing chakhan gi damakta thabak yang na ningthina to bidin khambi bra chahi kun ma thoji chang khre director ama porna bhona bada aduga la matung sena kamai tori ba aduga 1992 gi mamang da leramba status to hojik so damak leri ba chakhan nabgi akoina 8 schedule chanbiu na yam kana khongjang chang gi hojik su chakhol hanab gi damakta mamang da leikhi ba status ko duga hojik ka ken khena den khambi bra kari habini ngoja karigumba chakhotpa natraga pot ama semba sembadagi pot se muk hinganba made amuk madu amuk loisinba sagiko aduna kogi punamuksi pot ama u subadai orsu table ama saba table du amuk sinaba made amuk madu kogi madu amuk destroy to boko mayam sang amai to na kogi punamuksi koina loan amagi ai chedula channa ba miyam iho ada matamduda leiriba aikogi leiriba saitagi aduga satri organization gi like minded mayam si pulle haraga miyam gi iho amagi pilot toba magi spear head oi baiduna body amana tawjabai wani iho di miyam gi ni sima clear ore miyam gi iho do mai pa parliament na aikogi simultaneously masi aikogi mai pa pa mo oi na tore adagi tora kan dadi pot adu angang du doctor amana angang pokta angang du polle adagi angang yokpudu di mama pai mathok oi re adana adagi mama pa na ngamdagi sarkar na to ko rangang yok ta sumai to na miyam gi ihona sagal ba pot adu kanana thabagi torapage da iho to le sing duna amuk semba sagal ba to ba jodi sarkar ga loina torpa tam sarkar ri ke doge da karim to de khara le ra kan da matam da akoi language share la ma akoi education department ta akoi machet amakak keno amakak torga ta adu su kari noi se khang na employee mayam lei ba officer sing tawong khang na lei dagi ui na lei ra kan da akoi hai ba language director le se masi kondang da semak pa lewa adu su hojik mawong malin ta ba na te akoi keno da akoi nambulen gi sei sida private ko kano ma yum ma da sangoi gum ma da wai ra ga lei jari yam wai da sen du yam su akoi budget su ka su yam na jaw na te aduna ma ko ina phane am tong ni su to bangam dre sarkar na ma da ma gi budget ama pi ba ta ya ba aduna hojik to do ri to some extent lei jari ba officer sing jina akoi gi directorate amani hai ba gi atai department ga manager su mo jungam jaba kar tawli akoi romesh yaw akoi ma'am se torga lexicon committee ga in tawna kotan tawi alagi board ta kari da tawli ba akoi secondary gi alagi metric ki tawli ba board ta ga tawna akoi meitei me ta manipuri loan gi atai site gi ma'am si handok ta photok ta tawra pasina ab song gi board ki ore som le tawdori sida akoi manipuri loan gi di khara ngam jaba kar tawna ba hawgat lak pani hojik che hawba ma sangi ada tribal ki moina tribal dialect sai loin mak ta semba tribal dialect sai technically oja ja sobat hoina jung kang wani tribal language hai object di dialect sina karam mano ji khandu ka la hai ga dong aduna masida di karim ta mi yeng chung dam tam ba je ujade aduna hoji khara khara akoi mayam changdana akoi mayam pot le na akoi su mating dum pang na dum hona jari aduga taseng di sarkar di mai gi to ga do ba thabak se yam taude maram di hoji union public service commission da akoi gi parikha thaba yari se government hona bana te india government ga tau jarak pa thabak nai jari ba madagi parliament ta akoi gi leiri ba interpreter happy ba kholi ba tawri ba singsi india government gi tau jarak bani adagi CIIL da machine translation gi tawro iba kholi ba oja choban ta concern tawri bani masi india government gi thabak ni adagi diaspora semba gi ma akoi gi lehi adu su government of india gi tawgi bani madu lupa crore ma rom di misuse tawgi bra keno khangde akoi sanction tawgi ta adu keno akoi bhap ta jade sima khang adu manipur government gi side gi loan ji tawno hojik ngasi ngarang jam tuina haina ba akoi gi mayek na currency note ta yaudi si kari akoi mayek na currency note ta yaudi si di government ai ngonda chi amaga india government da masi gi se akoi manipur government na yare sigi mayek se hapa yare sigi loan se hapa yare haina mi amna pumu tan india government na yar kana ba akoi swaida disturb to bane ba disturb to mi sin do loina kangna ma ta na ba bana lali khara hajin adagi wahi lali khara hajin mayek satna ba yadi khara hajin oida pado mayam akoi di chumgi chumu lange la government na tawri ba akoi di praja di follow to tam ni expert sing na scientific group to na khotna makha ta na to jaba kai kai de aduna hojik le di ba se di sarkar gi thausun ji di not satisfactory akoi yamna hojik tribal sini kari chemba ka do mayam je akoi kamai to do hojik school da kari da akoi loan asi tamakdana hadakti 11 class फाउ बसी तौलकनी हारी अवांग वा थाक दी सम PhD तौले दना से अदुगा गवर्नमेंट साइड दी
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯐꯥꯎ ꯆꯠꯅꯗꯦꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯐꯪꯁꯟꯗ ꯏꯃꯥꯔꯣꯟꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯍꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯝꯄꯠꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯦꯟꯖꯤꯟꯖꯒꯤ Okay, Imalon sinadri have ni maru ina Manipuri language ni adu Manipuri language si Manipur ta mutungan tungan ba fruit sing na natraga koi gi Maitei dagi hor kim na hidra Maitei loan han mayam swainari even koi center gi koi gi tungan ba directory sing dasu Manipuri bracket ta Maitei loan kaina ibasu yauri adu Maitei loan haiba wahai si sin bagi mahuta Manipuri har gadi it will be all inclusive tungan ba koi community Manipur ta leisure mayam se loina ba inclusive oini haiba gi wafum ta mayam se Manipuri hair bana ena parni haiba wafum sulai at the same time koi furup apik bising na sai aho bro jaso bana takpi ke ba not only Manipuri chakhon makata na ta Manipur ta leisure tungan ba dialect am the languages mayam se khur furup macham cha gi moisu simultaneous chakhon mir mathok tai koi international mother language de ki pandam su madumang ni koi multiculturalism linguistic approach to ni pami se adu matang se to jada hanjini koi Manipur da su Manipuri hairi ba language na lingua franca ama orubani na ketang loina mak sin bagi mathok tarak padagi masigi hegemonic oi ba mana dominion oi bagi mami yama tarai se masida atopa koi gi ketang apik community sing sina koi Manipuri ngang ro heba mangna traga su Manipuri haiba language sida masidi khoi language nate maitai khatagi ni haibi wafam ga su ate class polarization gi mami su tari kari haiba ni oja status se kari masi smai do bani ai khoi gi maitai lon haraga maitai khatagi ni na khan base allergic oi base ori maitai lon haraga di masidi yam lan wani hoji ai khoi da maitai pangal ram lei okay adu masi Bangladesh le ganda Bangladesh pangal okay haiduri adigi se akhoi se leader di se le bising bising je meitai hau haini ade akhoi meitai Mizoram le di Mizo gi tribal haine aduna ai si kana no hangan dai waikhom ni haini adu nangi salai si kaino ningthau jana tra manga smai do duna moi gi clan sing si su salai lui le ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯈꯛ ꯎꯕꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝꯖꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝꯖꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ masidi hall Meitei hairkanda Meitei Bangalsu Meitei ni Meitei Bamon su Meitei ni Meitei Rajkumar su Meitei ni Meitei su Meitei ni Meitei su Meitei ni Meitei Singmi sing su akhoi Meitei haina konjin bi ai maram di kari haikanda Meitei lon haibasida singi lol singse masi 60% hin yawe masi ho jasu su yauri ho jasu gi makhada tongan ba scholar kaya PhD phangrabani akhoi Meitei lon gi wahi se aruba si hek thirakpa matamda phangdrabadi singgi dictionary si par khangame metelonda ising hai haire horen tu len ising achau hai ni kabui singna dui na daga dui hai si to asmai na thedok thin dorkanda metelon si sida toan ba singmi singsi lon meyam yauramne adu sai khoina masi maming si metelon kaujur bagi wani aduga mete hai bigi definition si ya paksanna aidi Manipur re ngasi khangna ri belam da masi da tongan ba tari ba purup sing asigi phawna lol oireba lon amane masi adu maram aduna masi maming asi maite lon kongjabi wani aduga magi keno di se Indian har kanda ngasi lon ma khoi lon konjelise sumai tokdana ngasi di majority oiba maite sing sin konjelu badagi maite lon kongjabi wani aduga magi manung da yawriba masal sing sidi singi lon se okay aina ya pai haje melate masid 60% ni yawani okay 60% yawre maitai habasina Manipur le ba furup sing se loin represent tobagi wa ko jata ko adu matang sai da ko Manipuri habasina ko political oina inclusive yang bi yang oidori pra maitai hajena by ko anthropology hagadra masi by racial hoi kan yang politically nei narga di yang academic ka political ga academic ka si yang khara khen taw nei khena ba amana ka sai gi yana ba tor pe wani amana academically yang ari yang thamoi semam jange se akoina Roman singchina puthorok ba Roman script sina ngasi English mayek oidena ado Roman singchina puthore na koi tuktar di gano sia English mayek inab le wi doine se for example adigi numerical si arvik ni hoine si ne 1 2 3 si adum
तौबदबु मसिदी मागी पाम्बई अमनेब लिंक ओइनब अदुना अखोई मसिदा कैसु मयामना चिंगमी सिंगसु मसि पुंग सोंदबिबम थोकते Okay. अदुगा अखोई तमदे लेबा मिसिंगसु मसे याम लिबरल ओइना तौबने खले मरमदी करिगनो हायकंदा 1979 दा मणिपुर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट असिगी दा मतमदुगी असेंबली ना पास तौदना मणिपुर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1979 की सेरियल नंबर 2 दा यावरिसे मणिपुरी लैंग्वेज मीन्स मिथेलोन written in Bengali script spoken by the majority of Manipur population haibne haijabde dum assemblies bya jayba Manipuri language means mithelon dum hai leidune maram aduna ko masi singai leite official language oina leigrabne maram di madu house the khana bai si singi mayam su yauri tamgi mayam su yauri masi di Manipuri lol hai se mithelon hai si ga manaba poni hai basi matam du explain tong na rangone ba aduna masi khoi singmi sing na ka su thoidona nungai de ngai leite maram di kaino singmi amaga pau phong na ba singmi amaga tami ba pau phano ba matam da hai ri ba lol sigi pambai de natraga di kaidong de su khoi phong ba ngamoy Okay. aduna masi ga nungai ngai leite ni khanji Okay, almost Manipuri language ta maitel on the yauri ba wahi mayam se ya mana 60% ching dagi laur ki mayam se yauri haibani na masina ko gi lamdam se gi fauna lon lingua franca su oiri marmadra masina allergic oiningai leite masi allergic oiri base ko gi political oiba approach ta oigeda oirakpani haibani adu ka thamoi sengba target liberal oiba target academic approach ta yengba target maitel on haiba wapum masina loinamag inclusive oi Manipuri haiba wapum sina inclusive oigedan haibagi wapum kemta leite haibagi wapum thambiri on the no brand talabja ke break matung da khana da wapum mayam bezeri break yam thonjara ke impact news meng tadro lebi मानो नुंतगी चारिब मरु मरांग याव चिंजाक सिंग सियंग मसिन हक्चांगी पांगल अमद लिवर सोहन बतना तना पुक नाबा एसिडिटी चाब तुमदबन चिंबा के अनार कुया इमाना पिरक हक्चांग आखुकनब हिदाक लैरिसिदी लिपसे नमानब सिंग नुंतिगी पार्टी सांगा चाद्रबदी सुक्या मग्याद्रबरा अदुमना खंगद्र माले मसिना पुक नाब थिनबगी अवाब थोहनबा याय लिपसे नुंतिगी चाबना एसिडिटी चाब तुमदबा खोंग हाबा यादबा फली अदुगा चाकसु लामले लिवर बु फरबदी पुंसिसु सुपर हिट ओइरे Shija Piles Week February tang 22 kuntaret fauba free surgery OPD consultation for piles loinana 15 March faubagi manungda treatment tawiragadi 15% concession fangbigani Shija Welcome back. Adon Ingrid bese Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events. With me Raj Nathongba Manung Hutna tanga si khana jermi ba si ngarang pangthok hiba International Mother Language Day malengi mamalon gi numit sir lakpada Manipur tasu lejari ba Manipur yauna tongan ba language mayam si karam mong da leri bagi karam namaga amaga mateng pangnari bagi mateng launari bagi aduga karam but direction da Manipur ki society as a whole changsel lebagi habi matang sidani mathang question jai oza ja sopat da ma hujar ga oza ngasai break ki mamangda sum khana ki bada maitelon hariba language asena Manipuri language asena atopa tongan ba community mayam siso more or less loina mag encompass the way habagi loina mag yawi include the way habi opum yawri se masi kayam yamna yadori bano masi politically yadabo khatan oidori bra kari habi ngoja hoi masi khara political oi haibadi di chumme haibadi koina uribo sida maitei lon hena hairuraga fiction ba man ba haidise masi atopa koigi lari ba koigi singmi gi kangbuna makoi gi yaudi haibagi mawong amadi moi uyaba inclusive man da adum basi language basi yamna koigi delicate oiba jam emotional oiba pot amasu oiba adagi atopa mana ngasai koigi sing mi ena hariba koigi sida ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯔꯖ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯅꯣ ꯇꯤꯕꯦꯇꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯤꯕꯦꯇꯣ ꯕꯔꯃꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗ ꯇꯤꯕꯦꯇꯣ ꯕꯔꯃꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯑꯕ ꯑꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯛꯁꯤꯀꯦꯜ ꯂꯣꯟ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯒꯅꯦꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤ
ꯍꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯨꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟ 32 ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ 34 ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯕꯔꯃꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯅꯣ ꯇꯤꯕꯦꯇꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟ 39 ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯥꯏꯗꯔꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇꯁꯨ ꯁꯤ ꯊꯥꯗꯧ ꯄꯥꯏꯇꯤꯗꯁꯨ ꯁꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯔꯤꯀꯜꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯉꯥ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯉꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯥꯗꯧꯗ ꯔꯉꯥ ꯄꯉꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯍꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁ ꯁꯣꯗꯦꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯤꯁꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯆꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯪꯒꯠꯂꯒ ꯈꯪꯒꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯔ ꯕꯣꯀꯦꯕꯨꯂꯔꯤ ꯀꯧꯏ ꯀꯣꯔ ꯕꯣꯀꯦꯕꯨꯂꯔꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯀꯂꯔꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯑꯃꯨꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯟ ꯏꯔꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯨꯏ ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕꯣꯗꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯋꯥꯍꯩ ꯆꯅꯤꯈꯛ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯆꯅꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯩꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯥꯋꯦꯜ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯋꯦꯜꯗ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯁꯣꯅꯦꯟꯠꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯁꯟꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯒꯠꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁꯠ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯤꯕꯦꯇꯣ ꯕꯔꯃꯟꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯤꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯤꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯟꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯀꯣꯔ ꯕꯣꯀꯦꯕꯨꯂꯔꯤ 200 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯅꯛꯁꯟꯅꯅ ꯊꯝꯃꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ओके ग्रुपसिगी मखादा नक्शन थम्बे वानी हरफमसे कोई कराई दिलाके हाइबसिदी चप मानरी अदुबो हुजिक पॉलिटिकली हाइतारे अखोजे करम माइक्रोम द संगसलिबगे चलिबगे हाइबसि लैंग्वेज ना तुम लेप यारेन खंबिब्रा करी हाबनि ओजा सिनी मियेंसी अनोक्सी उपिबा अनोक्तुई मखा पोली अमुबा अनोक उपगना पोतु मुना उई असंगबा उपगना असंगबा उई अदुगा अंगोबरगना अखोगी अंगोने मीदुगी मान उपिबा अनोक्तो अदि मखायाम पोले हाइजेबा मीदुगी मागी माइंडसेटो मसिने ख्वाइ मरु ओइदि ट्राइबल पुनम हेता हाइबिगनोबा मणिपुरी लोनगी कनोसदी दा यादे कोते गांगिंग दे गाइसे ख्वाइरमन बाजार दा ओजे कैथेन सिदा चिंगी इमाइबेन सिंग मी सिंग लाकबा सिंगसिदा अमत इंग्लिश गांगामोय पोट लेबदा मोयगी मसा मसागी ओइबा ऑन मोयगी मदर लैंग्वेज दो ngang de kai no da moina madu ngang mo kan da khudong chaba chadaba myam no khangye ba masidi da yam intentionally tori ba kangu sidi tongan ba khut am yauri ba tauge na tauba madai da ni ngasai gi political oibra ide political sun na ti madudi ngasai gi keno har ba mindset ta asa anok se phatan na uba mina no about da ko nungai na no pa na ti masi laknari ni ga khan ba gumba sigumba maram di som da mi egam lei greba मणिपुर सिगा यारिंगै मणिपुर तंपाक्तगी नुइबा पोसे अखोई नोक्सिनबने दम लौबा फनबा हायरगसु सोमदा मांगनबने दम हाइबा सिगी खर लैरे हबा दुगा कानबा लौरमदाइददी कैसु मदु खल्लुदबा अदुगा नाकलमदे अदुना सिलेदा पॉलिटिकल की वानदे मसे मिफत्तगी वाफम मन लाएबा स्वाइदा मीर फरगदी कैसु तौरोइदबा अदुना मसे आइदि एराइज तौजदे मरमदी अखोइना आइड शेड्यूल की मूवमेंट कन्ना तौ मतमदा मणिपुर लेरिबा ट्राइबल कांगुसिंगसिना नोमता हाइखिदेबा दिमापुर गुम्बा करिगुमदे लायरगा मदगी चे चांग खरा तौरके मदुसु अखोइ सबसाइड दे मरमदी अदे कांगु खरना हाय आइड शेड्यूल पीबा तारगदी को 6 शेड्यूल पियोना अदा 6 शेड्यूल 8 शेड्यूल गा अखोइगी सिनबई फिबमदा अखोइगी बार्टर सिस्टम दौना का तौर आइना नो नो अलेक्जेंडर के मेस्कुलिन जेंडर हायना मानव याबोंदे अदुना 8 शेड्यूल हाइबसिसु लेबाक मणिपुर पुंबैनी 6 शेड्यूल सु मणिपुर पुंबैनी 6 शेड्यूल दो न कोइना पामदना फजना डिमांड तौरगदी
तंपाकी मियाम नसु मधु रिजनेबली खल्ला कांदा यारमगदी अदु डिमांड तौनी अदुना अखोइसु दुम पुन्ना दुम पुन्ना मणिपुरी नि तोंगा तो सिंगिना 6 शेड्यूल तमगिन 8 शेड्यूल गाइन तौरेबा मधु इंटरप्रिटेशन हैतबदैनेबा अदु अखोइ दुम फजन क्लियर होइने अदुना सी क्वेश्चन से अराइज तौदे मतमदुदा कनामदना सिंगी मिसिंगिना मणिपुरी लोन 8 शेड्यूल दा चननबगी अखोइ डिमांड जदैदा अथिंग बसे कनागुम खरन मबुंग दा तरगसु ऑफिशियली नत्रगा काइगुम खरन तो खर पी बले कना पी हाइ मतमदा अखोइ बॉडी खरना इंडिविजुअल हाइ हौजिकति मी मरी मगा तरगसु मणिपुर हेता हाइदना अदुगुम्बा कांबु खरना बगी यरमबदी याय अदुगा विष्णुप्रिया गी याम ओपनली अखोइ मणिपुरी लोन से मोइ ना सेंग मनी गायना प्राइम मिनिस्टर पिसिन बखोजिन बखर लई अदुना अखोइ की कंसेंसस ओइबा पोट अम भारत सरकार उरकपदगी नेबा तौरिसे अदुना अखोइ स्वाइदा अनोक तो तोंगान तोंगान उपदगी तौबने अदुम लौबियो अदुना मसिदी यामना अखोइ अदुगा भारत की लेरिबा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन दा मणिपुरी लोन एना मयेक सेंगना यावी अदुगा अखोइ ऑफिशियल लैंग्वेज जै करना हाबिदुनी द मणिपुरी लैंग्वेज दैट इज मैतेई लोन मैतेई लोन हांदे होजि मैतेई लोन हाइग्रे अदुना रिटन इन बेंगोली स्क्रिप्ट एबा अदु मसिदी ऑफिशियल लैंग्वेज चसु चनदे मोइन तौरिसे सिंदोकपसु याय अम तोबो याय लोइन तोबो याय सिदि स्टेट की पार्लियामेंट की पोसिदी याम लुबो पोनेबा अदुना मणिपुरी हाबेस द मोइना नो एना कनाम तो ऑब्जेक्शन तौदे होजि अदुगी मना आई शेड्यूल से टोपी हाइ देबा अदुना मसि मयाम की अयाबा कॉन्सेंसस नेबा ओके मयाम की अयाबा कॉन्सेंसस नि अदुबु मतंग स्वाइसिदा पॉलिटिकली मूव तौब नत्रगसु मसा मसा की पर्सनल बेनिफिट खरि यंग मियोय खरना मसे मूव तौबदे अदुमक थेंगनरी अदु मदुमकना मियोय खुदिमक की तोंगा तोंबा को ट्राइबल ग्रुप सिंगी नत्रगा तोप ग्रुप सिंगी ओपिनियन नि हाइबदुदी हाइबि यारोय मसे पर्सपेक्टिव अमा खनि हाबनि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नत्रगा प्रोपेगेंडा संदोपसु खरि यावरि हाबनि अदु मतंग क्वेश्चन जै ओजा रोमेश लाक्सन गी से हंदक इकु इकुदना कोई खबर द कइदा कोई मिलान फोंगी वापम मरुना स्कूल सिंगदा महिरोय सिंगना अमगा मगा वारी सानम मत मखोय मसे वारी सानम मतमदा कोई ममा लोन द सानहन गदौनी हाइबि वापम फोंदोक लेखरे अदुगा होजिक तम तमना मो खोगी मणिपुर सोसाइटी सिदा ममा लोन हाइगद्रा नत्रगा कोई मणिपुरी बो हाइगद्रा मसा मसा लोन सिंग सिदा कंफर्टेबल ओइदबा महिरोय सिंगसु याम थोले आई मणिपुरी गांगबा याम हाइनदे हाइते आईदी आई इंग्लिश तो तौजगे हाइबसु याम लाई सो आई सुंबसी येंगुरगा अखोई मणिपुर की मराइबक अखोई हाइजगे अहम होबदा अखोई से करम माइकेदा संगसलिबगे हाउ वी आर हेडिंग फॉरवर्ड करम माइके संगसलिब हाइबसे करम डिसाइड तौनी हुजिकी जंक्चर से मसी अखोई यामना नुआइबा वानी आई इसादी इंग्राजी नत्रदी अतै लोन खंगद्रेगा हारे मा पाजी याम नुआइजम पोए मसीदी सामना हारबदा अखोई तेनवा मरुन तंबिबगोबनी तेनवा मरुन तंबिबगी टेक्निक तुनेबा तौरिसे अद मिशन स्कूल सिंदा ममा लोन ngang यादे अमदी प्राइवेट स्कूल सिंदा ममा लोन ngang यादे हाइबसी स्कूल खरा सिदि अखोइ ममिंग पंद्रसु लेबा मयाम लोइ खमवानी हौजि लुरिदी ममा पापा सिंसिना खंगबी होगदबदी अखोइगी रीजनल लैंग्वेज नत्रगा मदर लैंग्वेज से तमौदबदा मांगजबसे होरेन 10+2 फाउदा ममा लोन तमौदब सिंसिना परीक्षा थाबा यादब खल लेरि से फॉर एग्जांपल कुदम ओइन हाइबदा इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IIS हाइबसे मसे 10+2 फाउ ममा लोन याउद तमक्तब सिंसिना था यादे ओके सिमा मांगजरनी अदि नंबर 2 दा सिविल सर्विस से हौजी IS फाउ रिमेम से आयाम मणिपुरी लोमाक्तने मिते लोमाक्तने अदि मसिदा प्लस ओइसिलाइदी सिविल सर्विस की सब्जेक्ट पुनमक इंग्लिश नतना से जनरल स्टडीज एसे अदिगवा लोइनमक सी मैते लोन थाये ओके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लोइनम मसी हौजी हौजी अखोइगी इंडियन रेवेन्यू सर्विस फाउ लेबा याउरी अदो हौजी मणिपुर दसु अखोइ IS थारोगा SDC फंगा लेबसु याउरी लोइनमक सी अद मसीदा अखोइना सेक्शन लोगदब अमदी मिशन स्कूल दा नत्रगना प्राइवेट स्कूल तमै सिदि हौजी 90% याउरे अदो 90% सिना मैते लोन जि खंगत्रब मतमदा खुदों थीबम न कने लेबाक्सी हौजी अदुना अखोइना आंगांग सिदा पोट लेबदा लुपा मंगागी पोट लेरो लुपा 10 की पोट लेरो कांदा 10 जी कियानो हंगे बखोइ मंगा जी कियानो हंगे अदु कना को बाय स्कॉलर खरनदी मणिपुरी लोन मिते लोन से मुतपगी फिल्म दे लेते न हाय हायरगसु हौजी ओइरेबा फिल्म सिदि मुथरे अदुना मपालमदगी सिदा मही लोइसंग लिंगदना तंबिरिबा होगी एडमिनिस्ट्रेटर सिंगना यारगदी ममालोन सिंग आंगनबिबसी चुंगनी मादी क्लासरूम दा मागी इंग्राजी न तंबिरबसु क्लास की कैंपस मनुंगदा नत्रगा माकी नुक्सिजरीबा फ्रेंड सर्कल सिंगदो कबुइदु कबुइ लोन ngang याद्रे मैथै न मैथै लोन ngang याद्रे
hore English through English ta angang si phawna hale aduna hore Engraji lon tamba hai basi sahi madi ai aduna ni Manipur University da hangi language sing se sahi amagi 1 year course aduga 6 months ki course leisi adu hore Engraji am henge Korean am henge Thailand am henge se sahi mudum ya bore luri di knowledge ne knowledge se Dr. Kamal ki madhibi si koi lengjan biri bai koi na Engraji ki translation tau tu ga pabaga imal on de irambagi paba du ani ki lausan base kana han thu ga si basi practical to bi ai ade amana hoi raji yum da hayeng ta yeng biro English ki khabar amaka Manipuri khabar amaka ani thambiro ado English ki khabar si ki te ki loba loksing si ga Manipuri khabar te ki loba loksing si kana hen thu gi jeng bio adaptation je ado masi ai khoi na yam thuna masi ki thabak se ai khoi hojik si phim social pani school sing se ado masi da government na su masi free thale cái đâu đi kê, cái máy tôi đi kê, luôn cho con nó cái tầm tay khôi cái tàu cái cái xe ai lá suy đông mali cái thằng hay chỗ kê, mà làm gì hả nằm đó, cái Atalberry bus by na prime minister ori kita, Manipuri Lol ki university में लिखा लो है बकी, khoi cái ओजा MS निगोंबा da khoi cái aeroplane ticket का, invitation card cái thar cái वाले, maru thabo ina pangtho kita, masih nungai tabo wani, ada khoi sih khoi Manipuri University of Culture ini mulai, masih sih da khoi culture hai basiga lol hai basiga tu na sam dia de culture la sa pada lol in ta bia de lol ji hingana mo hona pada culture ji hindia de manam di lol gi machine jak si culture ne ba culture gi backbone se lol ne aduna hoji khoi Manipur University of Culture ina honorable chief minister na open to gi dana ngasi di khoi lol si hingani hai bi waklum lai manam ni kaino kunung si de lol shape tawri adi pena da khoi gi lol shape tawri adi gi kaidore lai haro da khoi gi lol shape tawri mai bi jakoi da kai da loina mak sida khoi lol la si loina sang le adu masi khoi yamna nungai ba wani ma khoi gi culture university la issue dong gi khoi gi masi da language gi ai di maitai lon tamen dong ta masi da department ma hang kan hai gi thajaba thamjai adi khoi oja so ba lengjen biri khoi oja so ba dai normal request tong judna khoi Manipuri University da Manipuri lol tamna gi center ma hang na gi khoi yam ngan application pisang grabani oja na adu hoji bau che thaba oin ek torok da bane ba maram di mapalam da gi mi laga Manipuri lol si tamgi hai matam da khoi Manipuri lol tam center leite Korean language ki center hangi Manipuri University da adegi Myanmar gi hangi Japanese gi hangi ati su hangdui dori ba aduga khoi gi ima lol tam bam si ki center di Manipuri University leite atopa mafam tem dis leite okay center for Manipuri studies leite ba center for Manipuri studies hai di lei aduga Manipuri lol tam bam okay Manipuri lol tam bam di leite adu masi khoi lebak thi bane ba adu masi ma to ai haijeningi adi ahum su bada khoi gi Manipuri language asigi ojigi ojaja sobada su leibiri ojaja sobada kai rumba khoi gi din yumbo era ga de masi torkne hai thajab lei maram de kai no interest yaudradi isa ji trust laidradi Manipuri lon ji nuksi ai ma du indam da de ingam ne ha ga ina phaju mo ji khapidra ga di madugi kai wan tholi de bugum ne asima ai ton janingi adi ani subada khoi kai dogi hai kanda language ministry m thamninge Manipur hoji language chakho na bi damakta language planning and implementation director am di leire adu mai ministry leitri mai budget si kana de test to godage education is ta godra andra higher education ta godra adu natraga agriculture ta godra then either home ta godra ministry de union ministry ta budi home de lei adu masima ai kaino ta khoi gi government na masi yargadi khoi gi kaino se language ki ministry ma thamaningi ari next ani masi mathang dum hajeningi na Manipur official language check 1979 da hairi se government ki office proceeding panamak mamaloni metiloni ei hebni except technical oiba se medical term gumba engineering term gumba natana adai panamak ti loina mak sike do ba khoi metiloni ibi ei hebne adun masi ki office file proceeding se hoji ngasi bawo de metiloni e te Secretary su Rajam de khambi gani okay hoji paugi on de metelon de idri idi masi khoi ai masi gi yamna ihaning bagi kaino am leijai ba adi amana khoi gi thong sabada building sabada crore yam thadari ji say for example hande khoi Ramkrishna mission gi school am lakpa 18 crore ra oja 13 crore thadari ji masi language si ga dore kannabani haidana ko crore manga ama tara ama thada bibi tangai badu le Ramkrishna mission lakpada khoi gi achouba academic knowledge achobum lakani habi wakhalon leiriba sumaina ministry je masi smai dong dara khoi gi lord ji hingna bi damakta sahi ama gi yam dara crore manga tara do thada biradi masi gi tongan ba institute oja haji to sai man ni keno mapalam de gi sagol kangji wa thibla kebul lamjaw gi sangai wari thila
noi mai telon khango adu tradi ekhoi na noi da masi wari si tamba da noi da phaujin manga moi hai base moi na moi just from today ekhoi ga si de mai telon tam hai kana khoi center leite to adu sigum ban nuai ta ba asigum ba sing se ko na bagi da makta ai masi ma thamningi adi ga hosiki manipuri language ki university se masi state government na plan torga ai di india government ko su su de break na hai bi thajib leba maram ni kaino handa ki international modern language de hai se magi theme si quality education languages of instruction and the learning outcomes hai ne mama lon da mahai tambi basi phai mama lon da mahai tambi bagi mahai sina tung da sungsoi soi da khoi mai pa kan hai ne tung ko ne chat kan ni tung ko ne sakan hai ne maram di ngasi khoi tum hol pa de na horen tum baw wa phamung na jangam dai baw gi pose sin ri se china sama de ne yam maximum ho ji se to brush da ni kai di lo na china se ho ji kai do ge bu mama lon ne mama lon da ngauri ne mo Jadi kalau medical science tambah pada Chinese language hana susu sudah 6 months or 1 year tamri tamai. Aduga, aku ina India da Ingraji hai basi mesin kaya lagi. Nanti terka Manipur da Ingraji pa bang basi kaya hai kese. Masih aku access tu humsang. Okay. Aduga, masih aku medical loan after na tamaga aku ina Ingraji hero ina pakali se. Masih pakal pun thok deba. Aku ina physics Ingraji tamini, chemistry Ingraji tamini, mathematics Ingraji tamini, masih general English pun tamini, social science Ingraji tamini. Lo ina me Ingraji ne. Sehingga loan tami sidi only mark sama kaki mete loan tamane. Adubu laiba pabadi hauji graduate pau buda mama loan lui tami ana bagi damuta language director na loina mak hauji se subject puna mak mete loan translation to bulo chile. Metro translation to bulo rele akoi ki language directorate ki site ki at the same time mamang jahi 2015 ki July ki tarik amada ki haukiba akoi ki Digital India Week Digital India program da su akoi ki Prime Minister Narendra Modi na leba sigil riba kugi 8 schedule de yoriba language kuni thoi makta mai magi knowledge me amse information me amse digitized to nobagi wapum hobo phongdo kibale re on the note ngasi energy manu hunki thamse matang said lotion jarage khana gada ba wapum de me am de leri having bos me am lebrim be matam jeder mani matang said lotion jarage atu ngasi thamse da oja romesh oja sarat amadi oja jasobat le break to na ngasi thamse da akoi thawai happy bege mukta oja hom thak jo phondok chari appreciate you joining aduga akoi manu hana lotion dringai da hayeng asi akoi tarik 18 dagi tha se ki February ki tarik 18 dagi chatrakpa tara suba Manipur Legislative Assembly ki tara hom doi suba mifam koi budget mifam haina su khanari mifam si ngasi su chathakre aduga hayeng su chathagani mane chathagari ba mifam si maruina hayeng gi assembly ki session gi mifam si ayuk ke pung tara ma thoi dagi na koi nungtil koi numit jong ba pung 12 phaubugi we proceeding habitat session si live telecast impact news da soidra sandok chagani marusu soidra yang biu ngasi gona di manu hangi thamse matang sa jalo sinjarge